Mu bindi kandi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye ni uko Eric Semuhungu yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Eric Semuhungu, gusa ibyo akekwaho ntibyatangajwe kuko ngo byabangamira iperereza. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ati nibyo koko Eric Semuhungu yarafashwe, icyakora kugira ngo bitabangamira iperereza nta byinshi twatangaza, ibyo iperereza ry'ibanze rizagaragaza tuzabibatangariza. Semuhungu yafashwe tariki ya 9 Mata 2026 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Yamenyekanye cyane mu 2016 biturutse ku mafoto ye yagiye hanze yagaragazaga ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ku wa 1 Mata 2024 ubwo yoherezwaga mu Rwanda na Amerika kubera ibyaha yahakoreye bitandukanye birimo gusambanya abana. Inshuti bakunze mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.